Слава
Should
Dade siromasima, a pravda njegova
njegova ostaje do vijeka. A onaj koji daje sjeme sijaču i hljeb za jelo, daće i umnožit će sjeme vaše, i daće da uzrastu plodovi pravednosti vaše. Bogateći se o svemu za svaku prostodušnost koja kroz nas prinosi zahvalnost Bogu. Braćo, sjećajte se svojih starješina, koji vam propovjedaše riječ Božiju, gledajući na svršetak njihova života, ugledajte se na vjeru njihovu. Isus Hristos je isti juče, danas i o vjekove. Ne dajte se zavesti različitim i tuđim učenjima, jer je dobro utvrđivati srce blagodaću, a ne jelima, od kojih ne imaše koristi oni koji su u njima uživali. Mi imamo žrtvenik, od kojega nemaju prava da jedu oni koji služe skini, jer tjelesa onih životinja čiju krv za grijehe unosi prvosveštenik u svetinju, spaljuju se van staništa. Zato i Isus, da bi osvetio narod krvlju svojom, postrada izvan grada. Dakle, iziđimo k njemu izvan staništa, porugu njegovu noseći, jer ovdje nemamo postojana grada, nego tražimo onaj koji će doći. Kroz njega, dakle, neprestano da prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje ispovjedaju ime njegovo. A dobročinstvo i zajedništvo ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. I duhu tvome, Aleluja, glas prvi. Amen.
je dve lađe gde stoje u kraj jezera, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale. I sede i učaše narod iz lađe. A kada presta govoriti, reče Simonu: hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu: učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreže poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu. I dođoše i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. A kada vide Simon Petar, pripade koljenima Isusovim govoreći: iziđi od mene, Gospode, jer sam čovek grešan. Je zaprapašenje obuze njega i sve koji behu s njim zbog lova ribe što ih uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zavedejeve, koji bejahu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. U vreme ono podiže Isus oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je život večni, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrši koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima dok u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta. Tvoji bejahu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sada razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše. I poznaše zaista da od tebe iziđoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao i mi. Dok bejak s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Braće i sestre, čuli smo dva odlomka iz Evanđelja, jedan iz Evanđelja po Mateju, a drugi, zapravo jedan iz Evanđelja po Luki, a drugi iz Evanđelja po Jovanu. U svakom od ovih evanđelja i oba zajedno ima mnogo slojeva koji mogu biti i bogoslovska poruka i pouka za nas i istovremeno priziv na život u Hristu u kontekstu svake od ovih poruka i svih zajedno. Naime, najpre imamo odlomak iz Evanđelja po Luki, gde Luka opisuje događaj susreta Hrista, susreta Isusovog sa njegovim budućim apostolima, sa nekima od njih. Reč je o apostolu Petru, koji je zajedno sa svojim bratom i prijateljima, saradnicima u trenutku kada se bavio svojim svakodnevnim poslom, imao priliku da ga prepozna i da stupi s njim u opštenje sam Gospod. Već u toj činjenici vidimo na koji način Gospod Isus Hristos priziva sebi apostola. Mi često mislimo da su apostoli ljudi koji su određeni u nekom apstraktnom vremenu i prostoru da budu svedoci reči Hristove. A iz ovoga primjera vidi se da Gospod stupa u određenu konkretnu situaciju, u konkretno vreme i u konkretan prostor i u kontekstu onoga što je zanimanje, svakodnevno zanimanje čovekovo. Budući da su apostoli, 12 apostola, oni iz kojeg crpemo apostolstvo i svi mi hrišćani, oni su i način njihovog prizvanja u apostolsku službu primjer za svakoga od nas. Drugim rečima, nisu bili apostoli unapred postojeći sveštenici ili unapred određeni za službu apostolsku ljudi u crkvi, nego su oni izabrani da budu apostoli i bili apostoli u kontekstu svojih konkretnih, ličnih darova i sposobnosti. S jedne strane, to su ribari. S druge strane, oni pripadaju izabranom narodu. Iz primjera priziva apostola Petra mogli bismo da zaključimo ono što često govorimo, kao i priziva svih drugih apostola, da nezavisno od toga ko je obdaren, kojim talentom i kojim poslom se bavi, nezavisno od toga kakve sposobnosti ima neki čovek, svaki je pozvan i prizvan da u kontekstu onoga što je njemu dato i onoga što su njegove sposobnosti na svoj lični, neponovljivi način u poslu kojim se bavi, svedoči Hrista, svedoči spasenje čoveka i ljudskog roda.
nije neophodno da budemo sveštenici u užem smislu te reči, da budemo oni koji služe oltaru kako bismo svjedočili reč Hristovu. To znači da ne postoji ni na koji način bilo koja vrsta veštačke podele između svakodnevnog, običnog, profanog života i onog života koji je vezan za hram Božji. Jedan jedinstven je naš život koji ima svoj početak i koji se uvek vraća oltaru i svetoj liturgiji. Ali i naš život između dve Evharistije treba da bude i jeste sveta i sveštena liturgija, tako što je i sav ostali život ništa drugo do služenja Bogu i služenje svome spasenju. Iz ove priče, naravno, mogli bismo da izvučemo još nekoliko zaključaka koje nam apostol evanđelist Luka daje, koji inače u svome evanđelju ispisuje hronološki događaje vezane za Isusov život, baš onako kako su se desili. Često mislimo i govorimo da su apostoli bili neuki, da nisu imali nikakva znanja. Međutim, iz slike koja nam se daje u ovom odlomku iz Lukinog evanđelja, mi zaključujemo da je apostol Petar zajedno sa svojim bratom pripadao porodici koja je imala nekakav imetak. Imali su brodove, lovili ribu, imali zaposlene. Dakle, pripadao je klasi koja sigurno nije bila najsiromašnija, a budući da je pripadao klasi koja je imala ekonomske blagodeti, sigurno da je imao mogućnosti i da steče veća i viša znanja nego neki obični. Pritom, živeo je u Kapernaumu, glavnom gradu Galileje. I svakako i on i njegov brat, kao i druga dva brata, pripadali su redu omladinskog pokreta koji je bio vezan za svetoga Jovana proroka i preteču. I samim tim, i tu je zasigurno imao apostol Petar kao i ostali priliku da sluša reč o Mesiji, da sluša reč o Spasitelju. I naravno suštinska pouka i poruka ovoga evanđelja jeste da na reč poslušanja u odnosu na Gospoda, na poslušanje u odnosu na reč Gospodnju, dešava se nešto što nije bilo moguće po logici i prirodi stvari u okvirima koji su se kretali apostoli. Naime, nije bilo moguće na osnovu znakova i pravila lovljenja ribe da išta apostoli tog trenutka ulove. I pokazujući poverenje, pokazujući poslušanje prema reči Božjoj, poistovećujući se kroz to sa samom blagodaću Božjom, dešava se ono što nije očekivano po logici stvari, po logici ovoga sveta, dešava se zapravo nemoguće. Kao što je čest slučaj, samo kada oslušnemo svoju dušu, oslušnemo svoje srce, počnemo da preispitujemo događaje u svome životu, uveravamo se da Bog dejstvuje onda kada se najmanje nadamo i ne samo to, nego da onda i ono što nismo mogli sami da učinimo ni da zamislimo da je moguće, dešava se u našim životima. Pre svega na unutarnjem planu, na unutarnjem preobražaju, na oslobađanju od raznih okova i uza duhovnih, psiholoških, stega koje nas putavaju da živimo u slobodi duhovnoj, u slobodi u Hristu.
često onda kada istinski skrušeno oslušnemo reč Božju u svojoj duši i uspemo da se uhvatimo za nju, u tom trenutku dešava se neretko apsolutni i potpuni preobražaj. Imamo i odlomak iz Evanđelja po Jovanu koji je toliko slojevit i bogat, a tu je reč o poznatoj prvosvešteničkoj molitvi. Za ovu priliku ja bih istakao samo jednu rečenicu koju izgovara sam Gospod u svojoj prvosvešteničkoj molitvi, moleći se za sve ljude. Moleći se da im Gospod podari carstvo nebesko, da im podari carstvo svoje, večni život. I kaže, večni život nije ništa drugo nego da poznaju tebe i Sina koga si poslao. Naravno, to poistovećenje poznanja Boga sa carstvom nebeskim je nešto što je realnost u kojoj živimo ovde i sada. Pre svega unutar svete liturgije, jer ona jeste carstvo Božje među nama i na zemlji, a učestvujući u svetoj liturgiji mi učestvujemo u carstvu nebeskom. Ako Gospod kaže da je carstvo Božje poznanje njega, Boga Oca, i onoga koga je Bog Otac poslao, to je Sina Očevog ovaploćenog Gospoda Isusa Hrista, on svakako pod tim znanjem i poznanjem ne podrazumeva skup pukih informacija i znanja o Bogu. Informacija koje se stiču kroz iščitavanja knjiga, informacija koje se stiču na razne mnoge druge načine. Jer poznanje Boga nije naprosto informacija. Poznanje Boga je živo iskustvo zajednice i jedinstva, opštenja sa Sinom Božjim. Carstvo Božje je mnogo više, ili poznanje kao carstvo Božje je mnogo više od racionalnog konteksta, intelektualnog udubljivanja u tajnu Boga. To je pogružavanje u tajnu Hrista kao poistovećenje sa njim, kome prethodi njegovo poistovećenje sa nama, kroz njegovo ovaploćenje i kroz njegovo deljenje sebe u tajni Evharistije. Dakle, poznanje Boga je nešto što je namijenjeno svakom čoveku, zato što je svaki čovek pozvan da bude građanin, da bude stanovnik Carstva Nebeskog. Ali to poistovećenje ili poznanje Boga kao preduslov učestvovanja u Carstvu Nebeskom jeste tajna koja podrazumeva raspeće i odricanje od sebe, odricanje upravo od uma koji hoće sobom i sebe da obuhvati, da spozna, da porobi jednom rečju sve, da stekne znanje. Znanje i poznanje Boga znači izlazak iz sebe, ekstazu suštinsku, raspetim umom i srcem ispunjenim ljubavi. Neka bi Gospod dao da evo i mi, baš po primjeru apostola Petra, svaki budući ono što jeste i budući na mestu na kojem jeste, budući prizvan kroz svoj posebni neponovljivi dar, radeći posao koji radi, da svako od nas na tom mestu bude istinski apostol Hristov, onaj koji uz blagodat njegovu, poslušanje njemu, čini neprestano, svakodnevno i na svakom mestu čuda i na taj način svedoči Isusa Hrista kao Mesiju, kao Spasitelja. I još neka Gospod da budemo
stanovnici Carstva Nebeskog, tako što poznajemo čitavim svojim bićem, svojim srcem i umom i telom njega jednoga Gospoda, koga slavimo zajedno sa njegovim Ocem i Duhom Svetim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
hrišćanskih kitore i priložnike ovoga svetoga učilišta, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svaka sada i uvek vekove vekova. I sad hierosini somnisti Kyrios o Theos di Βασιλιαυτού, πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Sveepistovstvo pravoslavnih najsvetije patrijarhe pravoslavne Konstantinopolskog i Vaseljenskog Vartolomeja, Aleksandrijskog i Sveafrike Teodora, Antiohijskog i celog istoka Jovana, Jerusalimskog i sve Palestine, Teofila Moskog i sve Rusije, Kirila Ramunskog, Danila Bugarskog, Neofita, Gruzijskog, Iliju Blaženjevića, Arhijepiskog i Mitropolite pravoslavne, Kipatskog, Hristoslava, Matejinskog, Jerojima, Poljskog, Sava, Albanskog, Anastasija, Slovačkog i Češkog, Marija Rastislava i sav svešteni sabor crkve naše, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svaga sada i uvek vekove vekova. Архиерейство Твое, да помилуй Господь Богу царстве Твоем, всегда ныне и присно и во веки веков. Sav sveštenički i monaški red i sav crkveni, bratstvo ovoga svetoga hrama, sve one koji se uče i koji uče u ovom svetom učilištu, sve one kojima je pomoć Božja potrebna i koji nama nedostojima zapovediš da se molimo za njih i sve one kojima svakom u svome u ovaj čas i sve vas i sve pravoslavne hrišćane da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda sada i uvek ove vekova. Дай живота нашего да буде
hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Podaj, Gospodi! Umiruši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladicicu našu, Bogorodicu i Prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebje, Gospodi! Osana,
crkvu svoje svete i prečiti neplače ruke, zablagodarivši, blagoslovivši, usvetivši, promovivši, dade smo i svetim učenicima i apostolima rekavši, primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Amin. Sada i uvek, ove vekove
našega Isusa Hrista, sa svima vama. I sa duhom tvojim. Krenuši se svete obeti, a preko miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiru. Zaprimne se ne i osvećene časne darove, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiru. Bog naš primiši ko se sveti na nebeski jubni žrtvenik, kao miris mira duhovnoga, izbože nazad na božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi pomiluj. Izbavio svake nevolje, gneva, opasnosti, teskove, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Moliš jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i druge i sav život svoj. Hristu Bogu predajmo. Tebi Gospodi. Za život svoj rano čovjekovi vlade koji molimo ti priđemo i prekinimo dostoj, da se pričestimo nebeskim tvojim strašnim tajnama tvoje sveštene duhove, tako što sa čistom savješću, na otpuštenje greškova, na oproštenje savršenja, na zajednicu Svetoga Duha, na nasledstvo Carstva Nebeskoga, na smilost prema tebi, na sudbene osobe. Избавляй нас, Владыка, содержание и особенно свете призывать Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Яко Твои царство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Svima I duhovi Tvojemu. Славе Своje, Господу преклонimo. Gospodi. Благодаримо те, невидljivi Царе, koji si svojom neizmjernom silom stvorio sve obilje milosti, svoje privod, sve iz neviće u biće. Sada, Vladiko, pogledaj s neba na one koji su svoje glave priklonili tebi i nisu priklonili telo i krvi na tebi strašnom Bogu. A ti, Vladiko, svetinje koje su priznava da tebi svima dala dobro svakoj, prema njegove potrebi kloni s onima koji koje uključ putnicima i svevi Boga sa prikala duše i tela naše. Благодатью и милосердием и человеколюбием единородного Сына Твоего, Твоим благословен, со пресвятым и благим и укорным Твоим Духом, сада и в веки веков веков. Аминь. Спасимо. Svetinje, sveti Ivan, jedin svят, jedin Gospod, Isus Hristos, во славу Бога Отца. Аминь. Боже, Отче, Господи, прости ми се грешения мои, когато се греших, било реч или делом или помышлом, отмилишно и непротично свестно и несвестно. Sve mi oprosti kao blagi čovjeku ljubav. I molitvama Tvoje prečiste majke, Tvoje služitelje i sveti sila, i svi sveti koji su te pamti vijekom vodili, blagovoli da neosuđeno primi sveto i prečisto Tvoje tijelo i časno krv, na isiljenje duše i tijela i na očišćenje mojih grđa i pomisli. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava sa Otcem i Svetim Duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Nisam zaslužan, vladaru Gospode, da uđeš pod krov duše moje, ali pošto kao čovjekoljubiv želiš da živiš u meni usuđujući se pristupa. Kada narediš, ja ću otvoriti vrata koja si ti jedini stvorio i ući ćeš sa čovjekoljubljem kakav jesi. Ući ćeš i prosvjetit ćeš moj pomračeni razum. Vjerujem da ćeš to učiniti, jer nisi otjerao bludicu koja ti je došla sa suzama, niti si odbacio carnika koji se pokajao.
niti si odgurnuo razbojnika koji je poznao carstvo tvoje, niti ostavio pokajanog gonitelja kao što je bio, nego si sve koji su ti sa pokajanjem prišli uvrstio među prijatelje svoje, ti koji si jedini blagosloven sam da sada i u beskonačne vjekove. Amin. Pred dverima hrama tvoga stoji i ne odstupom od strašnih pomisli. No ti, Hriste Bože, koji si carnika opražao i kananiku pomilovao, i razbojniku vrata najska otvorio, otvori mi srce čovjekoljublja tvog i primi mene koji ti prilazim i dotičem te se kao bludnicu i krvotočiku. Jer ova, dodirnuši kraj rize tvoje, lako dobi isiljenje, a ona, držeći prečiste noge tvoje, steče oproštaj grijehova. A ja, jadan koji se osuđujem da primim sve tijelo tvoje, neka ne budem opaljen, već me primi kao njih i prosvjeti čula duše moje, spaljujući krivice grijeha moga, molitvama one koja te je čudesno rodila i nebeskih sila, jer si blagosloven u vjekove vjekova. Amin. Vjerujem, Gospodi, ispovijedam da si ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svijet da grešnike spaseš od kojih sam prvi ja. Još vjerujem da je ovo samo prečisto tijelo tvoje i ovo sama časna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi se griješenja moja, otmična i nehotična, učinjena riječju i djelom, svjesno i nesvjesno. I udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama tvojim na opuštenje grijehova i na život vječni. Primi me danas, Sine Božji, za pričasnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnim neprijateljima tvojim. Niti ću ti dati cijeli kao Juda, već kao razbojnik ispovijedam te, pomeni me, Gospodu, u carstvu tvome. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osudu, već na isciljenje duše i tijela. Amin.
Slavni svet malih apostola, svetog apostolnog lista,